Mes amis, jodi a mwen pote yon histoire qui vraiment triste. C'est peut-être ça m'a dit ou. Ensemble, garde histoire ça pour qu'à comprendre. Oh, frère. Ok la frère. Yo baz sauve mbaz. Ok la. Bas masik baz. Mba kapab. Mbez yo ti kop mas ton pop baz mba kapab. Mba gen mwa baz. Si vede baz mba Bas kapab. bon, good sou la no bas. Good nou mba la men. Mba kata yo ti baka gen nan Wap no ka baz. yon bas mba on good la vachon la bas. Mba kapab. Baka Met so gen bon mwen baz. Baka fan yon bas. Nam good mba la vachon la bas. Bam Fè Mbe pide bas. Mba pati mba ka yon pide bas. Mba yon bas. Ale baz. Mba la yon bas. E disi, jè yon la. Well, Am la boze m. hey, wap, bye, no frem. A jè boze tou Wap wap fè frem, wap. o garçon dat gosel. A wap konde. Wap bi okipe. Ki bon sa? Nan bire, nan move. Ou bazon fè fason pou chèche wèm. Mwen toujou ap fè fason pou mwen. Ato, mwen chèche ou mbazon mga jenou. Bon dou disponible. Toujou On va chercher disponible, nan ki blok yè. A blok an konen la bilisman yon an bire. En tout cas, bien fait quand on bay là. A an bire, konen zon ne blok man. Ma bire nan blok la. Pose En tout cas, a ou la. depuis heureusement la petite. Dat ma chèche ou mbazon nou, je diam, nou jenou kom tout sa mon vidéo Sa là. ou gen la ven di. Yon ti pile tout petit. Sali la ven di. Mbezon yon ti kob la pou m chanje gref nou tek mwen. Ou bel gref sa kante kou. Ah? Mbezon chanje el. A ba problem nou. Komo bezon la men. Ah, mwen dom yon 50 mil. Chali men a sa, se problem men a sa. Mwen Debe den kwa kwa sou men. problem mwen. Men a sa. Kwa papa. Se kapin la nou. Se kapin. Ni papa. Yansi. Merci. E sa. Mbarake, mwen kile nan kile ankon la. Nan wade bezon pou konen la mi. Biyo ke pa yon problem malen mi. A wale kon sa, nan mouti defile nou. Ya, ale nou. Yo, so gen men. Yo, sak pa so mode. Oh, sa mi se gen la, pa mi se pa ka inspire. Oh, e sa pa yon haisyen? Oh, waj se yon komisye men. E vre? Sa mse do gen la. Sak pase, Sak sak pase misye. Yo, mode. Sak pa so la. Sak pa so la. Sak pase Adi misye. mse mouri ate anon? Se fek sou kwa ndale a wi. Se fek sou kwa ndale mou. Yo baz sauve mbaz. Bas masik baz. Mba kapab. Mbez yo ti kop mas ton pop baz mba kapab. Mba gen mwa baz. Si vede baz mba Bas kapab. bon, good sou la nou bas. Mise, kade mise? Mouri vi? Ou kon mise? Oui men, fek tout kwa zap misye la men. Se sou pwene kob men, misye di mou gresyon men, sou pwene kob pou la chekoup. Se charge men. Mou sa mou pa sauve la vi Baz, ba yo ti men. Ou même kap suivi histoire ça. Moi quoi comprendre. Franklou, te ka sauver Lazare, mais c'est pas ça qui était dans tête li. C'est peut-être ça Bible a dit, remet prochain ou même gens remet propre tête ou. Merci.